الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقسم أحوال العباد غنى وفقرا وأنزل الماء وسق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا، وهو الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. فقد تاب على أبينا آدم عليه السلام وعفى عما جرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مثيل له ولا ند له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته نادى المسرفون، نادى الذين تمادوا على السيئات والمنكرات، فقال لهم: تعالوا ولا تقنطوا من رحمتي، إني أنا الغفار. ويقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وإن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فعلى هذا الانطلاق أيها الإخوة المؤمنون، علينا جميعا وخاصة الذين تمادوا سنوات وأعوام على السيئات والقبائح والمنكرات أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن باب التوبة مفتوحة، لا زالت مفتوحة، ورحمة الله واسعة. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawi yettude allah subhanahu wa ta'ala, juulen e nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam, eɗen toro allah ko adi kon fota o ndi ngulendi ɗo, yo allah waɗan en ɗum ɓuuɓe ngal ko aljanna. si ɗum feƴƴi, haray ko yiɗɗen andintingol ɗo ko aya goto ka alqur'anul karim. jomirawo subhanahu wa ta'ala o noddi tawɓe ɓen hino duumi e bakkatu. o andi waɗugol bakkatu ko feere, duumagol kadi e bakkatu ko feere. goɗɗo no waɗa bakkatu hande, wonta ko neewi kadi si allah jarribomo waɗa bakkatu. kono goɗɗo no waɗa bakkatu ñande wo e ñande hara himo e bakkatu. misal muɗum, no woodi musidɓe ɓe allah jarribori ñande wo ñande ma ɓe yaha kafewal ɓe yara beere. no woodi ɓe allah jarribori jaatagol debbo hoɗida e makko e suudu, andi ɓen ɗon bakkatu on no jokkodiri, ala kuppude, ko dawran. no woodi ɓe allah jarribori tawa kamɓe si ɓe wonaali ño'ugol goɗɗo hara ɓe wonaa tranquille, ko matum ɓe wala fi goɗɗo e sifa non. joni noon e tawɓe kadi yehi haa ɓoorama ko wiyete liman. ko honno andorta goɗɗo ɓoorama liman? nde naɓi haa tawi ibnu adama o waɗa e bakkatu, hara o hulata hande kadi o hersata wo hara e oɗo liman ngum ɓoorama. o hulata hande kadi mawɗo makko, na kam fere mawɗo goɗɗo, o hersata haray imanu ngum ɓoorama. o hulata goɗɗo wimo jogii cigarette o, ɗum ɓuri fanɗude. o hulata goɗɗo wimo fiiliji o hulata goɗɗo wimo moori rasta, o hula hay e hunde. oɗo haray iman makko on ɓoorama on sanga. kono ɗum e ɗum mo musidɓe julɓe, nde wonno allah o wi kanko woni arrahman, kanko woni yurmeteɗo, o noddi ɓeeɗo fap. o wi nelaɗo: qul wi'u ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, kono yo jiyaɓe an feƴƴintinɓe bakkatu, waɗuɓe dendangal ko harmi non stop 24 heures no jokki tun ko harmi. allah noddi ɓeeɗo ɓe fof.
o wi la taqnatu min rahmatillah. Taw yen taƴo de yurmede Allah nde tawon taƴo andi no woodi yahuɓe waɗi bakkat ha si fi Allah wolama ma fi yite ma ko hulɓinde ɓen he mi tañinaki Allah yafotola hay si ɓe wolanali goɗɗo kono kamɓe tigi ka nder ɓernde maɓɓe haray hiɓe santi wonde ha koko ɓe nani no woole ɗo ɓe sikka Allah subhanahu wa taala yafotoɓe. awa nan ɗo ko Allah subhanahu wa taala wima ko Allah noddi ɓeɗo fof wonɓe duumagol tawa taƴidirta bakkat ya qul ya ibadiya alladhina asrafu kono yo jiyaɓe an o baki ɓe kadi e makko o wi jiyaɓe an o wiya mo wawno wiide kono yo bomɓe on faami comme enen ni so yiɗo joni bandino tawi ta wina he hino bandiji ɗin a faami siko wuyɓe he hino wuyɓe ɓen a faami e wata wiide he yimɓe men gono faljude ɗa non ko wigol hino bandiji ɗin ayi ko ɗum andirta Allah ko yurmede ya ibadi kono yo jiyaɓe an allazina asrafu kono yo feƴƴintimɓe waɗi kala ko watte la taqnatu min rahmatillah tawon taƴo yurmede Allah nde tawon taƴo few a wiya goɗɗo wi awa Allah joni ko honɗum haray waɗantami o wi inna allaha yahfiru zunuba jamia Allah o yafoto bakkato on fab hay gotum o accata ko noon o mari sarte innahu huwal ghafur rahim kanko woni yafotoɗo kanko woni yurmeteɗo kono noon condition no ton condition on ko honɗum ko si tawi a tuubi hina ya wonu ko wiyete kon attawakkul maɗum ha ko wiyete kon attawakul joɗagol si nani sifa waya ɗo janngam wonde Allah noddi e jiyaɓen tuubu o yafotoɓe kala ko ɓe bonni inna tigi tigi on gesa bannoɗo min mi bonnay taw mi siwa min duuɓi ni je suis jeune encore wonde mango kaɗe wuyni ɗiɗon goɗɗe ko ɗon futtatagoy ɗe habbotako ha ɗe ɓenda goɗɗe bilibili soppaɗe awa ko hita ɗaynitor keccu ɗa wawi wonde jeune no maaya mawɗo no maaya paykunno bobo no maaya donc haray hinayo on tigi hoolo o inna o wona ɗon tun e bakkato bal ko yo tuubu jomirawo wi ko kanko woni yafto tuubugol ngol noon e résumé ko honɗum wiyete tuubugol karamo ko ɓen ɓe inni ko ɓoragol e dendagal ko Allah harmini yaha e ko o dagini kon ko ɗum ɗo wiyete tuubugol ɓoragol ko Allah harmini ɗum few siko yimɓe groupe bomɓe wondunoɗa sansaɓe siko nokkure ko Allah yeddete yahaynoɗa sansa ɗon dendagal wimi ko Allah harmini kon fab pottitoɗa yaha ko Allah subhanahu wa taala daguinno hara tuubi hara yata ka juulirde naam joni a yahay hara jangata Qur'an joni a janggay hare a okkata joni a okkay hare a ño'ay joni a acci ko ɗum ɗo wiyete tuubugol donc si ɗum ɗon feƴƴi on tigi hita o wonu hooliɗo kadi ɓay min koye moftenelaɗo mi jeeya awa mi naata aljanna ma mi nani sifa o aya ɗo no jangge la kono noon kadi fi nafsil waqt wata on tigi wonu tigi tigi taƴiɗo yurmede Allah wata on tigi won taƴiɗo yurmede Allah wallahi junubu ma on jomirawo subhanahu wa taala o wi e hadisul qudsi yabna adam law balagat dhunubaka ananu sama summa ataytani wala tushrik bi shay'a ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali nane moƴƴa nde yewtere ko ayo ɓinguel adam si bakkatu ma on togidirama ili ɗo ha memoyi asama on jomirawo dal ɗum ha memoyi asama on a ari a tuuba nilan ɗo yo dambugal tububuye fermude mi yafotoma mi hajaka yo taw tun a shirka Allah subhanahu wa taala o yafoto tagorne fo sina ɗiɗo manto ɗemɓe tabintinɗo wonde goɗɗum ngo no woodi ko kafindina e Allah ma ko rewete harna Allah a shirka oɗo yafatake ɗimmun ɗum hombo woni yafatake ɗon noon miɗo anani en allazi kana fi qalbihi shahna allazi kana fi qalbihi sahna fa haza min dimni alladhina la yaghfaru llahu lahum wal mushrik jogiiɗo konnagu ko wiyete kon caire noir ɓernde ɓalere no miijani to yimɓe ko boni hino moni yiɗa yugol nokku ka goɗɗo jalbi surtout siɗɗo mum an andu fanna maɗa yan position ɗon a yafitaki few nami yewtide ko nela sallah sallam hadis ma ka imam muslim jogiiɗo ɓernde ɓalere oɗo o yafitaki few
ɗo yo ittude ñande noon o itti o so ma yaali e mum tawi dambugal tubbi e fermale Allah itta mo rinɗina watta kadi ka moƴƴuɓe wonto. donc haray nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadis mo imam muslim filli inna allaha yabsut yadahu binnahar liyatuba musi'u layl wa inna allaha yabsut yadahu billeyli liyatuba musi'u nahar. fa ala hadha ayuha alikhwatu alkiram faya ahbaba rasulillah alaykum bittawbati warrujuu ila allah subhanahu wa ta'ala ilamu annahu mahma kasurat الذنوب لا زال الفرصة موجودة لا زالت الفرصة موجودة باب التوبة مفتوحة فعليكم الرجوع إلى ربكم جل وعلا. هرا إن الله صلى الله عليه وسلم بماكي جومراو هيمو فونتا جونغو مكو نيالور ما وينا هي ono yo bonnunoɓe jemma are mi yaafo o fonta jungo makko jemma o inna ono yo bonnunoɓe ñalorma are mi yaafo ɗum ɗon ha honde say ñande noon nangen fuɗɗiri ka hirnange o hara ngal ɗo dambugal fermi yo Allah okken tububu e laaɓuɗo addi nden ñande. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، فعلى هذا الانطلاق نقول نحن إذا تبنا ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى فلنعلم أيضا أن لنا مسؤولية وأن لنا أبناء، وخاصة نحن هذه القبيلة الذين أتوا من غينيا. أنتم أتيتم هنا جديد وأتيتم بأبنائكم وكثير منكم تغافلوا عن هؤلاء الأبناء، لا زالوا واقفون هنا في الغار دي نور وفي أمكنة لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فعليكم التوبة وعليكم بأن تنصحوا لهؤلاء وخذوهم بنواسيهم وردوهم إلى دياركم ثم حاولوا أن يكون هؤلاء من أهل الخير. سيبا جلبة تدبه no wirɗen ni dambuɗe tuubu biyeɗe hino udditi joni enen ɓe arɓe ɗo en naninde yewtere ɗo sikke wala hiɗen nande yewtereji dina sowno enen ɗo en tuubay kono ya musidɓe hiɗen torino ɗo Allah yo Allah hokkoren kaydi toriɗen Allah hiɗen naadi kaydi ton joni fi ɓe ngure yo ar ɓen ari ɓe hewtiɗo hande yahe damal garde nord ɗo maka damal magasin amen ɗo ndaron ɓe dariɓe ɗon ko gonga no ton ɓe wana fulɓe kono lime jowo kala jeega ɓondaron so tawina pulɗo hara kadi baba e makko hiɗen hakkude ɗo hiɗen wonde yumma makko hino hakkude neniraɓɓen ɗo hiɓe yejjintini woɓɓen hara falaka hay yo ando ko ɓiɗɗo mum murti dariɗo faami joni noon anda ko wonɗa tubude ko fof ko wiya ɗo kon Allah yaafoto yurminte hiɗa heɓi goɗɗo acciti on ɗon hino to himo lorrade himo lorrude jama on a kipali fi on ɗon on ko e dande ma woni pise taw ko an tori Allah ha warɗo ko an taw ƴamoye yumma on jombi ko an heɓimo no gasa si on heɓanoke kadi ko toragol Allah sowno o lekki jiideji e piiji joni on ɗuno fo Allah neldima ko noon jogorta nema Allah on buye meɗen ɗo wallahi ko ɗon mon darnude yewtere nden fayɓe mum no murti nane moƴƴa nde yewtere c'est pas parce que ko fii ko leydi porto ko ɓe ƴettali responsabilité hay memel mi landori on fi Allah mo kala yo miijito mi humpaka ɗo réponse on ko jelo yahata ɗo inna hande ko alkamisa janngo ko juma jemma on ka du'a jaboto yo mi waɗɗo du'a mi juula darɗe ɗiɗi jemma e 3 heures uniquement fi yo Allah fewnanan koye paykoye jalo ko fimiɗo foda golle komin on no wi ƴettaylan a faami ma mi yaha e Grimberg ko ɗin dandata fi golle ɗe ɗum ɗon noon kaɓɓe goro miɗo tori du'a fi hay goto ko rar yiyata wallahi taw fi fay mum no anni ɗum payal ɗen koye ñaamu tun jokkodiri e nene mum babaji on tefa yeyna yeɗɗami noon a waɗali effort yaahi sa waɗa d'abord taw woɓɓe fayɓe mum ka hewti ɗo hayɓe andidira a faami mo acciti payal ɗen no yaade e payal ɗen kanko himo jokki kan kadi ko kafeje ma ka juulirde o fewira honno ɓiɗɗo ma son mara taw relation himo pottima hiɗa pottimo ko honno o fewirta ɓiɗɗo ma jiwo on yewtata on faami
sa hayni keɗamo rondi dongal mes ko wigol nene jon wattanayi o do mi neɗɗum do moƴƴanani huccitananga lawol mum kadi ɓe andi moƴƴa kono an a waɗi hoore ma na a huleteɗo ka suudu on acci hakke ko honno marsirta tayle noon ɓeeɗo ko an woni saabu yoɓe woode hoore ndiɗo leydi wallahi alandi toyte ta sikku kadi fi a yetike hande marsali koye accitu janggo fi honɗum allah wi ɓiɓɓe ko fitina jawdi ko fitna kono ɓay jawdi nin ka jiifa wadde ɗen andi ko fitna kono ɗum ɗon en ɗaɓɓitay tiktak no heɓorta noon fof amma ɓiɓɓe on ɗa ɗum ɗon ɓay ko si barki si nafa ɗum ɗon en tefa e yeena ko jomirawo wi innama amwalukum wa auladukum fitna gueɗal ɓe monɓe e jawdi ndin ko fitna hina dey fi a geri hande a ronki ko fannama hiɗa wuuri koya geru koya gerdu e muɗum donc e hutubaji go en aroyay hiɗon andi seydna lugman al hakim jomirawo yeeti en e sotu lugman nane fota wa is qala luqmanu li ibnihi wa huwa yaisuhu nane moƴƴa tuma nde o wi nelaɗo janganiɓe yimɓe ɗe moftema ayyo hutubowo janganiɓe ka juulirde andintinaɓe fewdo lugmana noddi ɓiɗɗo makko on wi bon lam falama jannude aduna a jangi qur'ana nam ha joni ko fi aduna mum falama jannude adimo taw feŋi tawhid ka ɓernde makko ya bunayya la tushrik billah ko ayo ɓinguel an allah sirkantake ko bajjo jela men wat ɗum noddi ɓiɗɗo mum fi tabintingol liman ka ɓernde makko ɗum noon fof feƴƴi o ƴettimo ɓe yehi ka babum jande mo aduna o wi ƴawen ɓe ƴayɓe ɗiɗo ɓe yehi ɓe fotte yimɓe ɓe yurmetake daari mawɗo e paykum ɓe fof no ƴawe hoore babuwa kum o wi anani o cippoɗe ɓe cippi hay goto mabɓe ƴawal ɓe fotte woɓɓe ɓen kadi wi daari e gi nangi ɗo ɓeɗo ɗo ɓe fof ɓe seppa o liye goɗɗo mabɓe ƴaw oya ɗowa subhanallah o wi anani o wi ƴaw an payin kun ƴawi ɓe yehi ɓe fotte woɓɓe ɓen inni ngu nde tagore hande yurmede ala honno daaru mawɗo on no ɗowde paykun kañum no ƴawi hoore dow ton o wi anani o wi tippo paykun tippi o ƴawi ɓe yehi ɓe fotte woɓɓe mawɓe hande joni yurmede ala honno kum paykun e nangue he kun ɗowde kun seppa hay paɗe ala mawɗon kañum no jooɗi hoore dow ton no tiggi anani o wi koya andu aduna kala ngal fallirɗa marsata ko ɗum ɗo kono ɗum ɗo fof kanko wawi jannude ɗum ɗo ɓiɗɗo makko qur'ana ari yeeti en enen ko ɗum janden ɓiɓɓe men ɓe ko ɗon landal ngal woni awa en yamodiri surtout enen ɓe wonɓe fottude ka juulirde ɗo anden wona ustasiɓe ɓen tun bayana waɗɗi e dande mum wona jannguɓe ɓen tun da'awa on waɗɗi e dande mum bal jannguɓe ɓen ko woni ka dande maɓɓe ko yeetagol o masala ɗum ɗo allah wi no dagi ɗum ɗo no harmi amma fi noddugol ngol ka taraw enen ɗo fopp wallahi mo kala men no mari droit yawgol fotta e ɓen sukaɓe men dariɓe ɓiɓɓe men fulɓe hay sina nene maɓɓe na ɓiɗɗo ma innamo ya ahi koko jokkuɗa ɗon moƴƴa selugol ɗo lawol mahin ka juulirde jokka ɗon so feewi falillahi alhamdu so jaɓali an ko baraji wodanma kono enen bayana ko staba ngal weƴƴitama tun qur'ana ɓannama fuler ɓannama koma yaha kadi ka wuli ton ɗum noon hara hiɗen toro allah subahana taala yo allah artirɓe kamɓe kadi e ligne on en torki allah kala mo ɓiɗɗo mum murti yo allah fewnumo en torki allah en fattiki allah o ngulendi ko wonɗo e allah waɗan en ɗuɓuɓe ngol aljanna en torki allah wata allah ninsin en ɓuuri ni ko aranɗen e ɗeɗo leyɗe yo allah hawrinden en ko yiiɗi o yarli en torki allah allah okkore en ɓutti ɓernde ɓe sonnaɓe men yo allah hejjindin en e maɓɓe har kono ɓuuri e moƴƴirde har kono o yiɗiri o yarlori en torki allah subahanahu wa taala ko kanko woni moƴƴo kanko woni yurmeteɗo o yaafa en denndangal bakkatuji meɗen allahumma la tufariguna hena illa bi dambin maghfur wa amalin wa sa'in mutaqabbalin mabrur wa tijaratan lan tabura innaka ala kulli shay'in qadir allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik wa aqimis salam